Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ingin para kerja kawan kesian bagi kini ikut belum selesai dijawab. Dan sebut ini iban tempat dari hari kalau tempat kita ini pan ikan juga itu. Kamlong busuk ban thokot, batama kadang kamlong busuk ban demi. Magidang sibon ki iban thok si san thok ban pe dangon sibon jinuna wala bdeng ki chimpin bet yobon nang jinuna ban haban pe du la dadon na em ki ban muncul yang ni jing ong jingmut hat ki bahai domi na jingmut teng lam han ni hantai te snow shan ban lam ni jing jingmut lan dong ki wi nong thok yu khampao be kisan lan yang ni jingmut ki thok Bad kamlong puruga kabasuk ban pimi lem kadai ki jingarap chong kani ka kot kowe ka kahima gitno bisne kadai bayo jingarap na kasun culture joka soka miklaya na sumu burong sibur ya ka soka balap pai ka po wala kani ka kot kala ap kumbahas nan pimi ten re kalong i kusi so yo ang si ti wala kalong jing yalang ji barit ang ne ka po re ngit scam bat kani kalong kasni ko sa chicken ma yakni kasni namar ba karena kecing terang haki pol ba kamashwa dan mi de bidon kibon kita teto ni mana muslim kene pat kijing tundu kadai ko syab jinggo na kapog dan ka corona bidon sipun gi tundu dia kian ba khor ba iba nya bu di jing bu kom ada imlang salang dengan yang hari ini simet tema persiapan tunggu ngata berkam bentar kam konsan kalau ngin ide yang masalah nama di long bentar ba ban ngai ni jing tunggu masih menendo ke jing long simet hari ini ide problem akan yang hari masalah sejak ada kulit putih te nama apa nama jing tholot dari lapi pet bisari ya ka langsung ko ada syukur di jinuna itu mereka long sikli mengajuang tangkap sikli nomor 8 penjanai dan kami di bentuk jono di jono mana pembahas itu kan nama tangla pembahas ya tu kan ada nama di bentuk yang ada habis bentar dengan nasutan lagi itu ada dalam bentuk dan berkirim kritik saya kan udah pas bentuk kalau ada bentar Tapi kami bentar di sana tempatnya ngai dopin ya kami berada di kanlong bentar dopin kesian hendak wala pin dan bentar mencim dari PDK su bisa di jumlah tempat orang di bentar besar hendak habis dia begini ke hima kita isne pat kedai ke fiction akan mau bilang sang jayau jadi lu bilang deh mesti di lomba kayak don ki kenyang ki don ki put ki don ki tambawa saya jilong ki take di ko don take slide kini ki kenyang di belong ang ko ki boleh ki bon kenyang boleh ki bon ki ki klu boleh papa ki bon ki di ki boleh bon ki di tambawa ha ton le no bagi jakra ha bala ban chai tu tha boleh tha ki kenyang ki sim ki do laron ke jakra ki la kam traj magi ni nyon hadir begini ki dal shogi mongi kiwan Tiang ni lah beli pediang dara nang beri kerja pergi ni lah orang berkerja makana tidak mengajar berhenti banyak dengan food line sepan bola aku berjuang bola dan ada telah berpenyiap dia kiri orang yang lagi berjilat ban dia lagi pelagi dia hakata kita berkat ya kita kini orang lain rumah tata ini kok karena no ini kini tak apa je keren kita kon bagi kon benda yang utama lagi persatuan lagi di istimewa lagi kini apply ki ban penlong story no
te lembara ka jing don di kinang ayo bersang menyo tam di kinang adu ki put adu ki kir adu ki ngam adu ki we adu ki tlem adu ki te kinang pucat bujan pan perempuan ki hari jing ombrio baru kan konsep bersih sia ka jing ombrio buat jaga secara kadal jaga yo rahat te kadai ong no ka hantar kadai ka parsi lembara ka jing kinang te